Ibwaga sana mutegeri wa Meru TV nkatho cia mwanya na kugwate ugiribwa mwanya gurubona Arua tugikuretera nteto na njira indaza na nteto itumbite kwithira tukiuthurania kuma kaunti ya Meru na kinya ome ya kaunti ya Meru tugikumenyithia nimbie gwita na mbere ndene ya nthiguru yetu ya Kenya ngakurikanirwa ni tariki 5 mweri ni jua 4 mwaka 2025 na mwenaniria wetu wa mathithio ukamwita Jacqueline Makena nani ukambita Njeri Wacheupe. Na tukiambiriria nteto cietu ni ati urira Rais William Ruto nwetete na mbere na kwithirwa akithithia ndunga yawe rutere rwa Mount Kenya ntukana Arua na kumbite kwithirwa agikinyia rutere rwa Kiambu aretete na mbere na kwithirwa akiwa we akithirwa akirona makatel yara yatete na mbere kwithirwa ya Kenya Maria arimi nguruki Rais netete na mbere na kuga ageta na mbere na kwithirwa akithingatiria maugaruruku yara ya kuthithika ya imera gutigira arimi bonthe ba imera bakomba kwithirwa bakigunika gukurumania na imera biao no mwandiki wetu wa nteto Jeff Wagituma na nteto utariria. Akiaria President William Ruto muthenya jwa Arua ari ntereche kithunguri na ugite we ageta na mbere gwikira arimi na kinya nkuruki kurwa na makatero bethirite bakithinia Kenya bunene. Pia watu wa Githunguri mliniambia ya kwamba tupange mambo ya kilimo. Ni kweli ama si kweli? Nyinyi ni wakulima wa maziwa, nyinyi ni wakulima wa kahawa, nyinyi ni wakulima wa chai. Ni kweli? Na mimi niliwaambia mambo ya kilimo tutafukuza mabrokers na wakora na matapeli. Hata wale walikuwa wamekita mizizi huko kwa kilimo ya kahawa, wale mabroka wote tumewafukuza. Ndio mumeona bei ya kahawa imepanda kutoka shilingi 70 sasa imefika 110, 120, 130 mpaka 140. Kirima ntujege mogaruruku ja kimera kia majani mutongeria ujo nandi na ugite mustari na jwa mbere na kinya kagwatanira na tongeria bangi nikenda kuleta mogaruruku jaja. Coffee reforms haiwezi kufanyika kwa wizara. Nikasema coffee reforms ikuje kwa ofisi yangu kwa sababu wale watu wa kuteka nyara mambo ya coffee ni watu wenye uwezo mkubwa. Nikasema wakuje wapambane na mimi. Na ndio sababu tumerekebisha leseni zote. Imagine ati mtu mmoja alikuwa na leseni 4. Ati yeye ni mkulima, ako na leseni ya milling, ako na leseni ya broker na ako na leseni ya kununua kahawa. Ndio wamegandamiza watu na wakulima wa kahawa miaka hii yote. Lakini mimi nataka niwahakikishie tumekubaliana na Waziri Mutahi Kagwe ya kwamba mabroka na makatel ya mambo ya kilimo watoke Kenya ama tuwafunge jela ama waende safari hiyo ingine nyinyi mnajua. Githunguri hoye! Githunguri hoye! Munasema tuendelee na kazi. Ni aria kirikiria kuromba urumwe na ngwataniro gatigati ga tongeria bagi siasa. Ndio mimi nataka niwaulize jameni, ndugu zangu watu wa Kiambu na Githunguri. Sawa sawa. Hasa viongozi wa hapa, mimi nataka niwaulize kwa heshima. Tuache mambo ya kupigana. Tuache kupiganisha wananchi. Tuache kushindana. Hawa wananchi si wajinga. Wanajua nani anafanya kazi, nani hafanyi kazi. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Mimi nauliza nyinyi watu wa Githunguri, si mlitupatia kazi sisi wote? Si MCA ako na kazi? Si mjumbe ako na kazi yake? Si gavana ako na kazi yake? Si mimi niko na kazi yangu? Si kila mtu afanye kazi jameni? Ama namna gani? Si ndio? Si mtihani mtatufanyisha 2027? Si ndio? Mtu akipita mtihani anaendelea. Mtu akianguka mtihani si anaenda kulima nyumbani. Iko shida. Iko haja ya kupiganisha watu. Iko haja ya kulete fujo. Iko haja ya fitina. Si nyinyi ndio mtasahihisha mtihani yetu? Ni nyinyi ama si nyinyi bwana? Si ndio? Si mliniambia nisomeshe watoto wetu? Si nimeajiri walimu 76,000? Si mliniambia nisimamie kilimo? Nipunguze gharama ya mbegu na mbolea? Si mlisema tuunganishe stima? Tujenge hizi mabarabara? Si mtaniuliza maswali 2027? Si nitajibu maswali? Nikipita mtihani si mimi naendelea? Nikianguka mtihani si mimi naenda kulima?
Iko shida yoyote? What is the problem? Aritie jaja kiri ndiunga yawe arutererwa Mount Kenya ari ntere cha Kithunguri iria irigi kaunti ya Kiambu. Kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagituma. Na tugitigana na ripoti yu ya Jeff kuma rutererwa rwa Kiambu Githunguri na ndito kwamba kutha tuchokeraza kaunti ya Meru na ranabo akari bamaitei ira iri wandine ya Kirua gicigo mbunge kia Buri nabo nibombete kuthirwa bagitumiri na kuonania kiriro kiao na araba kuga ati wamba nibuthiritwe bukiongeleka muno ntereniu na araba kiaria nibaugite ati amba baba nibakwithira bakibaijira ndithie ciao na kinya bikoro biao birabandite mundene nguruki nandi akari baba nibetete na mbere na kuthirwa bakimeneria antu baraba kuwa nibo bakura interview na mbetsa ciande kana mbetsa cia betu araba kuwa antu baba nibo botuma wamba bo bukithirwa bukiongeleka na ndiri betete na mbere na kuthirwa bakiromba thirikari kwithirwa igitonyera na gutigira ati bakubongela ukaria ntereniu no mariki wetu anteto kuma rutereru no Mwende wa Laiboni ari nacio tariria mukuru jo no akuira na ndo baina nya oi mukuru ona miaka 70 na ndo jo thaika kaburi kara kama au muthiri nya niko tukora tunyunye mari mendende jagite inya mutori agure kaburi ageke igaukamaga akeje ikathauriro igetire kiwikiriro kia karibantura ya maitei wandi-ini ya Kirua na gicigo mbunge kia Buri betariria mathina yaramba ukulukira nontu bo kuingia kwa wamba bandithia nturene bakiwa kaita kamwinyarira betite miundene na ngaba etana ndithia cio kenda itika ijwe ura buri yaja ujibwa guru muno nthaka inini ciumite kuia bakigia na bikibiki bagwata mburi jaiu bagekira nkuriene njairi aja utinja na ndira tigiro itinya mburi aja nyangu kuguteona aja nyangu kinya tupembe tu mundene gatuchaurwa twinana betu tuchiere ewe wako mwamba umite kuraja twithaba mami no keba interview itire utiumba gwika ngantu tega pempe teto kwaji luki baritete mukana kere baraba kura intobirira bia ijwa amwe na kuria baraba watikana bayete kuyuka irweta lioreri tore kiwatho kugura 500 na ndinwe ukuthukia buruno ntuwe na kwitha bangite nene mborie ne guia antu etanira ageta akagura akaira igwekira mwamba urinya ande ambekira mwana inya juju okwa ngwekirwo inya dinwe eta iya na ndinwe kwa nte muithani tida mwamba nimbera mwamba nte muitha buruno ntu na muitha ja rojo kaga no gankura au bakuguia thirikari yetu ni bajukiria atua turabika kabajukiru atua kali nontu kuiwe nyangia na kutiganja na thina bothithia ora bukomba buruburu security tutene buru mbori gweta nande mbori mathingatanio biumia bibi bia thingatana mbori gweta itha na riromba riogere thirikari ni ubalikana no batethia na njira ira cia tumokaria bongeleka nturene security tumba kuromba tukomba robo thirikari yetu tutethie aja mute onthuguri no tuthwo twina end quarter ekuthirwa nya twina askari bakumba tukaria nture no nture nya muntu ariuma kaionge no tutu security thirikari tukera ni tutethie no tuthine ira turiti ni nene no tuumba kumaro tukuita kanitina ale no nantu ibaere bakunyangia antu babeli ito thirikari ne tuigo tutena security aja buru tengoko tembori tembi ukaria bubwega bura muntu akukaria akamenya kintu kinandi muntu agatega ira akona nyamu muntu airite akamatete bikibiki kirita gantuku kagategero akamenya wimbi Potera Meru TV kuma Kirua na gicigo mbunge kia Buri Mbita Mwende wa Laiboni. Na tugitigana na ripoti ya Mwende wa Laiboni kuma rutererwa Buri na ndito gachoka aja taunine ya Mutindwa na ranawe MP kana mubunge wa North Imenti ni Raim Daud na tetinambere kwithirwa akimenerwa ni biashara bamwe kumaja Mutindwa ya Kangangi ni ara abiashara baba bakuga nethiritwe akirita intobia ona kubenga nyombeu na ara bakuwa bo ni bethiritwe baikara Antone kwa kagita gakaraja kana kwa miaka kathomba na batethirwa bakiona untu ya bubu akiaria kana
bakiaria biashara baba ni baugite bamwe bao kinya barombere kwithirwa bakingwa utuko na guturirwa into biao ome na rankulukia biashara baba baugite bo nande batomba kwithirwa bakiona ntu tabobo nontu ni batwire umiaka kathumba na nio baritaira biashara ciao bakomborete nyomba iu na nande nyuma ya Rahim kwirikana kwithirwa akiura nyomba eje na rombere kwithirwa akija na Boris Kathumba na kinya kwithirwa akinga antu bana kubaturiria into biao ome untubura nabo OCPD wa Meru agikujira augite ati antu baba nibo bite kwithirwa bakiawa notice ya kuthama na ni untubura nawe mwakurumura ni mubiashara ndene ya nyombezi o amana lawyer wake ni barekanite na mantu jau na kuwa uti notice bomba kwithirwa bakiawa no mwandiki wetu wa Nteto MC Mwitonga na wikinyiti Antonio na turetera ripoti ije nikiva na kiriro gikinene kiria ringi biashara aria bamwe into biao nandi bigerinjirene no kabikurirwa na bangi nabo baracimici na barungamiri borici bombe kwithirwo bakeberangi into biao na rwiro aria bakuga batacabwo na notice batamenyithio ntu bubu na bakauga nandi nikumbite kwithirwo kwina thina na tonge ukubathithiria uju ni mumbunge wao Jauria wijikene Rahim Daud wa North Imenti. Tumeletewa order ya kutoka kwa nyumba, tukaambiwa tulipewa notice which we have never been served. Wakakuja na barua ina serve today. Na tukuwa na hiyo kitu yoyote. Alafu tukaambiwa tutoke kwa nyumba na tuharakishe tutoke. Sababu nyumba imenunuliwa. Which hii nyumba inasemekana imenunuliwa na Rahim. Sasa yeye ndiye ametuma watu wakuja watutoe na tunatolewa mpaka tutoe vitu sote kwa duka. Bila kufanya hata hatuna mahali ya kwenda sababu saa hii ni usiku na wamekuja 5 wakituambia tutoke. Tuwezi enda koti tusimamishe order hatukuona hata tukupatiwa. Wanasema wamenisafu na mimi sikusafiwa kitu yoyote. So saa hii tunaambiwa tuhame, tukiharakishwa tukiambiwa vitu sitoke. Tujasafiwa na any document. Take advantage ya kuwa mheshimiwa anitoe kwa nyumba akisema amenunua nyumba. Hajanisafu na any notice at all. Mimi naongea kuhusu mheshimiwa Rahim. Hii kazi yote ni yake. Yeye ndiye ametumana nitolewe kwa nyumba bila notice sababu anataka kununua hii nyumba. Na notice ya kutoka kwa nyumba. Mimi tumekuta na maneno kigafra. Tunaambiwa tuame. Nani amesema hivi? Mheshimiwa Rahim anatupea notice ya one day. Tumekuta hapa tu hours tunatoa vitu na hata tujui tutamaliza saa ngapi. Anatutekea advantage because yeye ni mheshimiwa. Anatutekea advantage because yeye ni mheshimiwa. Tumepatwa mapolisi wamejaa, tunaambiwa tutoe vitu ndio tunatoa. Hapa tuko na mapolisi karibu nomba kwithirwa wametusimamia tutoe vitu atagitija kuga ende aria mwanya na uria bo bakuga. Good evening. I'm James Kialo, the OCPD in North Sub-County. We are executing a court order which has been long overdue about the tenants who have been served since December 2024. The court order was served to the officer commanding station, Meru Police Station, and I think they have been properly served. There are only 2 tenants. It is an eviction, it's not a demolition. Actually, one of the tenants has complied. She has brought in this rolling to fair away her textile. The other tenant, there were only 2 tenants, who was a Safaricom shop, has no issues as well, although he raised some issues initially, but he has also complied. He has ferried his staff to a nearby shop. So far, the order is being effected calmly. There is no confrontations. We have an auctioneer who is doing the job. Ours is just to observe and maintain law and order. Wakiri Otieno nombete kwithirwa aina jaji ya kuga nyuma ya kwithirwa aliuga gutiri ntu ya kiu kiomba gusafwa. Askari wamevunjika hapa wengi wakisema ya kwamba walikuwa na order
kutoka kwa koti, kutoke kwa nyumba. The procedure is very clear. Lazima upatie tenant wako notice. Hakuna siku yoyote whether verbal ama written amepatiwa notice. Na hakuna pia siku amepatiwa makaratasi. Wakubwa wa serikali walipokuja walisema wakili wake amepatiwa. Mimi sijapewa order yoyote ama makaratasi. Neither mama hajapatiwa makaratasi yote. Kwa hivyo tutasema hii ni it is a wrong thing to be done by people who are purportedly supported by some forces ambayo zitataja kwa ajili ya security purposes, but it is wrong because sheria inatumiwa kuhujumu watu wanyonge bila kufuata njia kamili ambayo itakana ifanyike. Na jo waiguaja une jo nderete ndene mutindo jo Kangangi ari akirinde komba kwithirwo gikirira ni untu bwa MP wao kubanyamaria antu akubatetera ni kuga nande uria nande mureria nkia ni uria batarite na kura ciao jo uomba kwithirwa ukigua na antena jange mbeta MC Mwitonga nkureterete kuma mutindo jo Kangangi North Menti Meru TV. Nivuga sana MC Mwitonga na tuba guturetera ripoti yu riri mbari yetu Itonga bireke kunyamaria athini. Na tugita na mbere na ndeto cietu na ndini ati nabo antu babethi kuma rutere rwa Lare na bara bomba kwithirwa bakithambiria ngari ciao kieni-ini kia cibitari u ya Lare na ndini baciumiritie na gwita na mbere kwithirwa bakiromba MC wao no Patrick Mwirigi ombe kwithirwa hagitonyera na gutigira bagucokerwa kieni kiu na araba kuga na ndi bakonda kwithirwa bagicokia biashara ciao nikienda beta na mbere gwitethia bakiaria akaribaba ni bakuwa ni bomere kwithirwa bakingwa kiani-ini giki na nyuma yao kuingwa ni kiani kiki kiombere kwithirwa gikijukua ni muntu kiumbe ura witete na mbere kwithirwa hakirima kiani kiu untu bura bakuwa butubatere kwithirwa bukithithika na untu kiani giki ni kia mwingi. Mwandiki wetu anzeto kumaruterera mukiri wa Nkunja ari nacio tariria tubaga wash bagilalamika nindakase ka wash baraba thambaire ngari kiani-ini kia cibitari ya Lare araba wetende kuma be kwingwa kiri kiani ki nikianjiri kufaindi muntu umwe kiumbe arambite kwithira kianda mpembe kiri kiani ki na babomba kwitha beturu na barabarene kuria thina ndirio ukaloelia itwartera biashara kiani ki kierothi munya na tuitirite barabara na twokera thoko au thai uongozi bobwe kwa Patrick kimwira buru na musoro kwa mantu ya kwandra mpempe na twaritera ngwe tafadhali ontobo nerio burekebisha no ntote mpempe turu ya Lare batwe mantu yore milare ore mituri mami undrene tubaga wash bagilalamika bakiwa nafasi yo araba ati gutwa bagitera ngwe yo kwena nto binafsi bayogerie bayogikiani kyo bayogiaraba thuguma mutu yo bethi ni kwa shughuli sio binafsi no nto ba ofisandri kana mantu yate kubwerera na manto yo kusiendera bongwa batwe mbali tware akawo shimwe mwe kawo 16 kiani ki kyombete gwiri wao na ruare tore golele ku impempe yandikuo igere mawe muntu mwe binafsi yao na oleli out town center mwesi mwetu Patrick kintu kya mbere pio na twoleli atuguria na soke oleli ara twaria na rene kuone batu njirene turia au kintu kya mbere kintu kya bilere atwaria ndrene ku batu twaria twisa na itwetho tura twabaingi muno ende de ubakiromba kire atongoria barabari kwa bombe kwithani bakubacoki kiani-ini ki na baritira ngwesion na baitethia bebongwa pempe batigwethoire mina kwa ngirikasha na arora kwina karibu eka 3 na arora no te bibwetha so no kiani utheri ende nkuromba Patrick pempe tafadhali ikiakuonekana aringi ciakethoiria na ni anto binafsi barimite mpempe na anto bakitaji nafasi ya kurutira ngoite kuonekana na batu turia kanso ure batirite twende twe vijana baka wash tukuromba thirikari ye ikithwania mantu a devolution na budget ikiwa planiwa kiani kia kitengo kike vijana batire ngoinya ka wash na garage kike agurura thirikari neruore Lare town center kutubathiri kwithira kwa andi mpempe nya tukaruurirwa antu anini ki kiani ki no kiani ki kinene muno na gitumika tugendelethe nguo cietu tuendeletha ciekuo mea ati kwa kuanda mpempe au twina miunda ya ngirigacha au nyuma sawa au ni wa vijana bathambi bigibigi cio barure ngaranji cio na guthwe mea i town center isa sawa town center ya kuanda mpempe ri twagura loi tugendelea kwe maendeleo turareta tuwati guthwa ya kiani gigitengi
vijana baba leo bagita na obuthi atu ya to gabros matiro ria thirikari kijana abuthi ya kamwe agarwa thiringi 10 na matiro ne thirikari na tani ni thirikari kijana wala rutheri abuthi tu ya na au agethwa na ngiri kintu go isasawa Nikiripotera Meru TV kuma Reggae North Mbeta Mukiri Onkonja. Na tugitigana na ripoti ya mukiri kuma rutere rwa Lare na ndi tukathiora muthigo mwanka ruterene rwa Tharaka Nithi na ara nawe mubunge wa Ekuru kuma rutere rwa Tharaka Nithi no Susan Mwindu no mbite kwithirwa ntukuya narua hakiromba Rais William Ruto kwithirwa hakiwatanithia atongeria ba Meru na Tharaka Nithi nikenda hatigira bakwithirwa bagichuira ntaira thini ira cithiritwo igita na mbere gatigati kao cia miunda na kinya mianka no ntubura nawe gavana wa Meru no mutuma ntwethingio mbite kwithirwa hakiwata mbaru na kuwa we ageta na mbere kwithirwa agitongeria atongeri ba Meru bareo MPs na kinya MCAs bombe kwithirwa bakigwatanira nikenda bomba kwithirwa bagitigira anto bakwithirwa bakithimirwa miunda na kinya kwa wataito didi cia anto ara batwire nawe Rais William Ruto no mbite kwithirwa akiwata ntubumbaru na kwithirwa akiuria akiuga gavana wa Meru o amwe na gavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki ni bethirwa bakiwatanira na kwithirwa bakiwatanithia kaunti ici cio ijire na araugite gutina mwanya wa muntu Mumeru na muntu wa Tharaka ni untubura na ndibutite na mbere kwithirwa bukiariru na bugwabo bakeja mona kutigira bakugwatanithia antu bau nguruki nawe gavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki hakiaria netete na mbere na kwithirwa akiromba Rais William Ruto kwithirwa agikira lami njira ira ekuma Gatithine gwita rutere rwa Gatunga kuntubura gwite njira iji ikethirwa igitetheria arimi ba miraa na kinya abiashara bakimera kiu no mariki wetu wanteto kuma rutere rwa Ndagara wa Iguna ari na ciotariria Mwajumbe makoro ya kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngoge Mwindu na tumirite kanya kirindionga ya Rais William Ruto arare ni agakichigo munge kia Tharaka ntugo ya igoro kuromba rais gutetheria na kuringanja kisako ya thithia babonda bonda aga Tharaka. Mheshimiwa Rais, kuna vijana hapa wa boda bonda, vijana ambao ulikuja 2022 kuwapatia pesa nyingi tukawasukuma mimi sana mpaka wakafungua sako ya Tharaka boda bonda sako. Tunaomba wakati wowote Mheshimiwa Rais tukikuja kutembelea utusupport ndio sako iweze kuenea. Narankuru kionekanite kuthetera rimu baraba kuruta wira kuntukura kumu na batiko gwatandiship allowance ngerekana ya baraba kuruta wira Gamba Ng'ombe. Kuna areas kama Tharaka na Gamba Ng'ombe ambazo zimekuwa gazetted kama handship areas. Hapa Tharaka walimu peke yao ndio wanapokea handship allowance. Tunaomba Rais, wale wengine ambao wako civil servants, tunaomba kwa unyenyekevu wale wa Tharaka, wale wa Gamba Ng'ombe waweze kuwekwa pale wapate handship yao. Gage tambetwana na Rais William Ruto na munini wake Professor Kithure Kindiki gotigeri bakoba watithania botanto kurecha Tharaka Nithi na baraba kaunti ya Meru nikenda bomba guchwera ntera ntiga chamenda na mianka nontu gutire mwanya wa Tharaka Nithi na Meru akendekithie bwega muntu kuthimira munda na kunengerwa taito waratwirita ko makani Meru kana Tharaka Nithi. Sisi wa Tharaka na Meru tuko kitu kimoja, mandugu na sisi ni majirani. One people, two counties. Tunaomba nyinyi wawili mtuunganishe sisi viongozi wa Tharaka na wa Meru tuje pamoja tupimue mashamba yetu ndio kila mtu aweze kupatiwa title deed. Na Rais William Ruto agutwakire ngoni akiaria iguru ria giontu giki. Tuko na mungwana anaitwa Isaac Mutuma. Huyu mungwana wakiungana na Muthomi, hiyo mnasema one people two counties itakuwa imekamilika. Gavana wa kaunti ya Meru Mutuma Ntwethingia agikira kirore mieri ya Rais William Ruto akiwa wagatongoria bunge wa mona MCA ba Meru kurutha ngwataniro ino na tairombare mujumbe mwakuru kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngoge Mwindu monthe makaujuranira. Wa Tharaka Nithi ameomba ya kwamba utuunganishe tutatue shinda zetu za mashamba na mipaka. Hiyo umeunganisha tayari, kwa sababu wabunge wangu wa Meru County wako hapa, MCAs wako hapa. Kwa hivyo by the virtue that tuko hapa na tuko na Deputy President Kithure Kindiki na kuhakikishia shinda ya mashamba kaput. Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki
akĩũria Rais William Ruto gũtigĩrĩra na kũgwatithania Kariba Meru na Tharaka Nithi gũkũrũkĩra gwĩkĩra rami barabara ya Gatithini kũgwataga Ciongo kumĩra Gatunga wagithĩria ngendo na biashara. Mheshimiwa Rais, sasa imebaki 13 kilometers peke yake kutoka pale Gationgo mpaka pale inaitwa Gatithini, na tutakuwa na express highway kutoka Maua kwenda mpaka Nairobi. Hata barabara ya miraa tena, magari za miraa haitapita kule Nithi tena, itakuwa inapitia hapa ikielekea Nairobi. Kuma gĩcigo mbunge kĩa Tharaka nkĩripotera Meru TV rĩtwa Mbita Ndagara Waigũna. Na tugitigana na ripoti ya Ndagara Waiguna tukomba kwitha tugicokera ringi mwanka ruterene rwa Igembe Central na ara nabo hakari kana Nthuki Imbithi kuma rutere rwa Kiengu East irere Igembe Central na barabendete mucetho yo mubira yo maguru na bakethra bakigunika anene ni nyuma ya MCA wao urawijikene na rietwa ya Mheshimiwa Murithi Mutirie kana Kaba Muri kwithirwa hakiambiriria mucetho yo maguru jorojo kumenyekana ya Kaba Muri Cup na ara ombete kwithirwa akiwa timu iji cionthe ikomba kwithirwa ibagicetha mubira jo mwaka finals na timu iji cionthe ikomba kwithirwa ikigunika na njira ya kwawa mubira uniform na oshiringi 5,000 okiri timu netete na mbere na kwithirwa akiwa kinya timu ire ikomba kwithirwa igishinda ikethirwa ikiawa shiringi 20,000 na bombe kwithirwa nikienda bomba gwita na mbere kwithirwa bagitethia na gutiukiria no mwandiki wetu Wanteto kuma rutere rwa Murithi waba na Nteto utariria nayo Nthuki Imbithi nandi kethirwa igwiritwe untu bunene nuntu bwa kwambirwa kumubira jumweru kana tournament enjeru ire kethirwa kimenyekana ya Kaba Muri Cup indene ya Kiengu East ire yambiritwe MCA wa ruteruru ule wijikene Jamuri. This far. Si ni kweli? Nyote nawatakia ushindi, tucheze game ambayo ni friendly na najua mnaenda mbali. Kwa hivyo hii ni mwanzo. After hii mechi najua hata senator wa county tunakuja na ingine pia. Hao wanajua. After hiyo labda MP akuja na ingine. So vijana you'll be busy. Mkimaliza ya Muree tunakuja na zingine. Hata Oma na tuko na gavana mpya. Lazima akuwe na gavana kapu pia. Siwende kwa nakapu ya mamora bwe. Thank you so much. Back to you. Kidogo bado tuyamalizana. Piga. Yo. Sisi ina. Mubira jojo ambiritie kiumia na giki ndene ya Kiengu East yonde urayengana ara kwithirito kwina team okienine kionde kila kindene ya Kiengu nikendi komba gushindana gikombe kiki kia Kaba Muri. Mbithira ndi secretary wa FKF Igembe Central ruari batu ya ofisi ya FKF katu na kuwirwa kunene sana na onto ba kwithira ruari Igembe East Ward bien beyond very busy na onto ba tournament ya Kaba Muri ira yambirire tu Mheshimiwa Murithi MCA wa Igembe East Ward ntuko na rua ya ofisi ya FKF tukinyete atwinthe no ntubo kungwira mubira jura yomba ko launch ruari Mheshimiwa Kaba Muri kienine kike Kathathene Primary School na yeta na mbere bienine bila binge bionthe na rua toyo kujira utongerie boboya na uritingu boboya bora tono na mfano ni Mheshimiwa Kaba Muri. Ashedi oamwe na marifari bakethwa bagwiritwe ara mubira jujo gwatongerwe ndi KFF ya Igembe Central. MCA wa ruteru rwa Kiariana rikitie kuga ati timu cionthe igatonya ndene mubire na jujo kana tournament neji uti timu igokira uti timu ikaumara iricoketie njera kana yangurite njera cia utheri o timu ikaigwatira kantu kayo kare kaumira nako ndene ya kienine na yo timu ire gatongeria ikaigwatira 20,000 o amwe na mwarupupu jangi mwanya kirapa komba kwewa aria uniform baitwe ponthe pale batonyete mubire na juju na timu ire yonthe yekumya kuru kia nine kinya gwatu kage kuma rware ringwa ute timu ikanete na 5,000 na mubira timu ire akinya mwanga to kinya mwisho nara mbwete timu ire gethe the best ikari wondo 20 ne kombe na kemburite kombe na mubira
Timu rega number 2 eringo ngiri 15 na mubira. Timu number 3 eringo ngiri 10 na mubira. Timu number 4 ni ono ndote magwa na number 4 bateta batena 3 non to ike final. Tesa sawa na tabura itawa playoffs. Lazima ende euni wega ngiri mwanja naye na mubira. Kwa hivyo motisha na ngake nkande bazoni FKF arabe na okova ntemegeza bakona kantu. Bas tuya kuthira tournament yetha ye vijana ndena cionge guru nontu kwa mantu amirimu maendre mauro era itawa arthritis inyange guru ndaciara uniform by the way game based one nguru cina uniform yo cetha na ndenda ita intro record ute club yako ke game based one gite uniform yandika aba mure na mubira ute club ke vole bunya ke montaere net na mubira yore yo mikasa yelo na uniform bya vole bobionde ute skuru nya primary montaki nyampana mubira yo cetha. Kwa hivyo kwenda kwa twathiriana nonto uniform ntekora ngekoro nacio twamberie FKF bakabanga Murithi wa banki reportera Meru TV kuma ya mirigoni ya Igembe Kiengo. Na tukiumaruka ruterene rwa Kiengo Igembe Central tukomba kwitha tugicokera kaire mwanka ruterene rwa Tharaka na ara kinya bombe wimbithi kuma ruterene rwa Tharaka rwa Kariga ya kumenyeka muno ya Ngaini na boni bombete kwitha bagichumirie na kweresera mathina jaraba uthairwa bagigurukira bari ya endi Michetho na raba kuwa ni betherwa bakiaga mibira na kinya BNB biega bekumba kwithirwa bagisethera kugurukira matheta jao nirio mama Bishop Nicholas Mwathi na ora kene na dieto ringira gisiasa ya Kanugu no mbete kwithirwa agichumirie na gucitaniria na kwithirwa akia ilabu bithatu bya antu arume mibira na kilabu kimwe kia antu aka na ragwiteje ni njira imwe ya gukiria antu babethe kiri njira ya Michetho no mwandiki wetu wa Nteto akuma ruterene ru Ndagara Waiguna hari nacio tariria Tanjere ya gutigera mbiombe bicukura gukorokera Michetho na monoka gitania karito bengete cukuri bakuthina mbere gukuria talenti ciao. Bishop Nicholas Mwathi na ringa kemenyekana takani gukuma wandia chakariga nombete gutigera kuringa mbiombe njaki ya mibira kuma ntereino ara kurionga ntere changa ini ombete kwethora gitigerira bithatu bya ntorome mibira kirabu kia mbere igaceraka kirabu kia bieringa ini na kia bithatu mutonga na kimo gia ntwaka no ntobwesi maria ekorobanga ini na burambendete aciari betunga ini na araje babariku iko kwenda koroba cethaga bathiragie minoga bathiragie stress bakara boga asante sana mbiombe de baraba kuneketa na mibira no wamona kari na tori batariganire gucokia nkatho kiri Bishop Mwathi ikiraba kugeka batetheria kwebanira na mantu mamo mono kagitania kari twabangita cukuru kagita kaito kurukirite challenge nyinge mono agakianinie kigeto kia Ngaini into kia mbere twagetie mubira okaraithaga kwe mubira gonge tucethaga ora kina kinya marafiki metu makuya ogire batiombo cetha mubira ko ngocokia nkatho inene mono ke Nicholas oyo wetu akwenda gite kia MCA nkoramba Ngai amutethia kuruke giteku kenda mba gutunite mibira no turuthagia kiani eke getu mashimwa Nicholas nkatho mono nontu bako tunenkera mibira no kwa thino tigwa twina ara michi kwa twebia nini full time na tukamucokeria nkatho mwanka anakuruka ngwicira kaigwa aria mona ati mono muntu ba twembera mono bana akirabu ni rabu ngwicira bigakura nyato kinyara ingirandi bana kana ta satutedi woga kwendelea gutedia kaendo nturero ya Ngaini na gaciraka bendelea kuthina mbere roterero ekorongo kena mono na ndone ikitharimo na nkomwete ya kitharimo kuma kwi Ngai amuthurire na amukurukie Ikwe kwenda Murungu aro munenkera kogo support kithomo gya CBC no tinkuona CBC au twerekerete kuri mwana takomba kwandika ende na komba gucetha so inkomucokeria nkatho mono na ana betu ibange mono bomba gucetha ana bena talent mbinge mono uyu nkuona talent cia nkinya bathi na cukuru mwana athi kurutha practice ya kithomo pengine taike gya CBC akegwekuruka ira kwena kirabu gya gucetha ana bainge ibenta tinaga gucetha gukununtu batie babana mauntu mainge na meciria mamainge makwenyangia batie ona rabathi kunywa batie ona baruta tabia ithuku rothe bakethagira baregerete mucethoni kogu nuntu bobwega mwecimu turuthira nuntu bobwega na itogwetekia gekwa kuromba Ngai amunenkera agaturuthira nkuruki na tugakene mageciga munge kia Tharaka nkiripotera Meru TV rietoka mbita Ndagara Waiguna
Na tukitigana na ripoti hiyo ya Ndagara Waigu na tukachokera ringi haja taunine ya Mutindwa na nabo hate thiba mibira mwanya bombete kwithirwa tukwinaryo bagitiumiria na wingi na kwithirwa bagikinya kianine ekinene gya Kinoru Stadium na arabetete na mbere na kwithirwa bakionania talent cio kirenjira ya gutetha mibireu untu bubu na buni bombete kwithirwa bukiombeka gukurukira Betika Kenya ira nabo boka sponsors barabombete kwithirwa bagisponsor mibire yonde gutigira anto bonde bakomba kwithirwa bakiguna kana bagutetheka gukurukira misetho iji no mwandiki wetu wa Nteto MC Mwitonga na akombete kwithirwa gikinya kiri misetho iji na turetera report iji muthenya jwa narua michetho ndene ya Kinoru Stadium neombete kwithirwa ienderete bwega aria Betika bombete kwithirwa bakionania mantu ja kurigaria o aria achethi bombete kwithirwa bakirigira mbia iria ikonekana nkoroki kumania na baria bakomba kwithirwa bagishinda. Kwa majina naitwa Razak Mbogori Simba ambaye mimi ni Secretary General wa Black Panther Queens. Hapa leo tuko katika mchuano wa Betika ambao ni semi-finals. Game imekuwa ngumu lakini dakika za kwanza tumeweza kufunga bao moja, tunacheza against Gachanka Queens. Alafu dakika ya 78 tumeweza kuongeza bao la pili. Hapa sisi tunatarajia kufika finali ambao tutachuana na Starlets ambao wanajiita Young Starlets. Sisi tumejituma. Wakati ule mwingine tulikuwa namba 3 na sasa tunatarajia kuchukua ushindi tuwe nambari 1 kwa sababu tumekuwa na progress. Kwa County League tulikuwa nambari 1 na sasa hizi tunaamini wachezaji wetu wako na umaarufu na wako na bidii ambayo itawafikisha pale kileleni. Asante sana, jina ni Razak Mbogori. Jina naitwa Shaban Osama. Mimi ni assistant team manager wa Black Panther Queens. Wasichana wetu wako hapo wanajituma sana. Kwa saizi tunaongoza kwa mabao mawili na game ilikuwa ngumu lakini tumeweza kuituliza hiyo pressure na tunatarajia ushindi na tunajua tutachukua hiyo milioni 1 kesho ambayo tunaomba Mwenyezi Mungu atuongoze na tufike finali. Kwa majina ni Sharon Tinyari. Mimi ni mkaji wa Meru. Ama Black Panther Queens player, goalkeeper. Game si rahisi but we thank God. Watu tunasema kila hatua dua. Juu bila God hatungefika hapa. As we aim for tomorrow, we always say thank you to God. Juu kila wakati tumekuwa always aiming to the prize. Juu haijakuwa rahisi. Through training, our coaches will always be available to us. Wametusaidia management pia. Wametuwezesha that and then wakatupea moral that we always have the capability of even winning, even in county league. We always aim for now that we will go to Div 2. Yeah, for now, let us as we go tomorrow. Kwa majina ni Anthony Githinji. Mimi ni I'm a student nurse katika chuo kikuu cha Kimu. Na leo nimekuja huku kwa shughuli za first aid. I'm with Life Care Hospital. Tumekuja hapa kwa shughuli za first aid kuhakikisha players wakiumia wanapata ile matibabu ya kwanza. So far so good, kunaendelea vizuri na everything is good, everything is going on well. Na pia as a student mimi ni wa Kimu, nimekuja pia kushabikia Kimu. Wanacheza after some times to come and we are happy to be here. Yeah, it's great to be here. Thank you. Na jau nijo ndaikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndidene ya Mutindwa jwa Kangangi Northimenti Meru TV. Na tukawibwega sana kiri Betika Kenya na ntoba kwithirwa kinya bakicitaniria gutigira bagukiri miturire ya ntoba bethe na kinya endi asethi mibira mwathani tena mbere kwithirwa akibutharima muno
Nanga kwira una tomba kutha tugikira gatanta tusetu ugoro bwana Arua ngagucokeria ngatho cia mwanya no tuba kuimba kuthiro ria muna batu kumakagita gara twambiririe na ndi tomba kutha tukithirikiri gukumenyithia yayo mbete kuthiro ya gita na mbere ntuku ya Narua indi tetu yo komba kuthiro kiwa takairi wona cia kinya 3:30 cia ugoro ngakondera tuko bothongi na bojuri thari mobyo mwatha na ngakurikania ruju ni ntuku ya Sunday na ni ntuku ira tomba kuthiro turina rumuri rwa siasa kibindi kietu kinene kabisa kia rumuri rwa siasa tharatwethetera tukuburetera tongeria benu bukabori binu na tuketha tuichambua mantu kathumba jara ya guita na mbere ndene ya nthiguru yetu ngakwendera tukubuthongi na bojuri thari mobyo mwathani muraniri wetu wa mathithio kamwita Njakilini Makena nani ukambita Njeri Wacheupe.